أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتقون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسماء فأردناهم بغتة وهم لا يشعرون. عليه الصلاة والسلام بيان عليه الصلاة والسلام بيان صالح عليه الصلاة والسلام بيان عليه الصلاة والسلام بيان وآخرته حضرت شعيب عليه الصلاة والسلام بيان بسم الله الرحمن الرحيم وجعله ذات الله ya kawin takala yang mengenal citum menjadi atau menjadi tentang para jangan tahap komisi seperti bangsa merah. Jadi satu wajiban itu adalah awalnya satu wajiban dari khawari sasusi dalam bahasa Arab belum sekali. Awalnya satu wajiban jadi orang berusia yang beri और kita dah mahsusi dalam kismat wadi kita dayo fakat kudrat और दावत तहत para माहौल साइकाशी बड़ी अल्लाह के जुलूम और पैगंबर दावत की ya harkala sebagai manikah ulishi biasa yang berputar wasi setiap pembaran membangun macam wasi agak jadi menyebabkan siapa
jika nanti pakai syukur nada kai और कोई चिता हो ज़माने के उतार चढ़ाव कला सरिता कामयाबी दिलाती है और कला सरिता नाकामी दिलाती और कला सरिता खुशहाली दिलावेगी और कला शांति दिलावेगी और ना से आवाज़े ज़मीन का सरा ताकार में की वही मेरा मकान दूसरा शुरू jadi wajah tangan seperti tadi memang kawan jika pemuda kita sampai razi undi dawat tahap daya kesyukurnya penuh pada tiga dulu Allah berjaya kau sempat azab dia kita azab Betul memang para जाने साबिता अल्लाह मुकम्मल करेगा और तब जाने साबिती को संता फरमाई वमा अरसल नौ के बोला फिर तरियती फहिसुती min nabiyyin ismati illa akhadna alaha agar baca diberi musibah kita begini dari bahasa di pesan-pesan warna-warni atau dimarusan tahu dia tahu tidak para jadi ajiz awal ke penampakan ma berawal ke Allah lima sampai rawusni bawa rawusna apa rawusni oh tijarati kasari apa rawusni dia dapat senang kalau ajiz mata terus tempat lalu tahu आलात साजगाश दावत हक का कबूल होगा अल्लाह बरमावल तरीका इख्तियार करते बारो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रहे जरावले जो कुफार मक्का मुकाबला शुरू हुआ और इस तरीके सरा अभी ईमान होने तो तैयार हुई अल्लाह का आदार साजगा कबूल दबारा दावत हक कबूल दबारा अल्लाह ताला काफिरान वाले कहत रहुस और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ होगा जे अल्लाह ईमान दा से कहत रहुस अगर संगत जी यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने को काला कहत रहुस अल्लाह ताला कहत रहुस हत्ता जो कुरैश मक्का अभी बदा सरने पड़े और वो पाड़े तो पड़े और जिसम मिला बेटा पड़े आखिरकार अबू सुफियान और सबको करगरी अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरखास्त को kita Allah dan doa sebenarnya Allah Taala dapat orang pertama di iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa Allah Taala kenapa taat और क्या चाहिए सुविधा आज बंदियात में वादा माता या अल्लाह ताला बदर के लिए और बदलवात के लिए अल्लाह ताला भी वक्त अदबुल्लाह के मुताबिक करता बावत अल्लाह वो जितने नंबर बात करते दलील ले बात तक सकते रोशनी की पकड़ ये नंबर दा सकते रोशनी की दाखल का जैसे
Allah Ta'ala ce kuma da rasan ta rawani duniya ke da mai gari rawani duniya ke da zaliman da kimranan rawani da rabbun zaliman da zan da fara lafiya da isiyo zalim barayin man tarsi da rabbun pada khun rayan man da rasul zulm ko ode rayan da musan rasul Allah bazam da ne takus is parwana le Allah Ta'ala did the Parrawali. The Sana the Astir body. Now the government of the Bedarish. Oda Chikum Allah Ta'ala the Naparmana, the Lama Girawaki, Allah Ta'ala, Tabidari Niakari. The Dila Astir body, the Dila Roshi, or the Hapo, or Hapo. Nanti terparah. Lalu zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Muncul dalam fasad Allah berpasyur. Samandar mungkin boleh ada. Osela pun ada. और बहुत सा बातें फसाद के और कत्लेआम के और बदलती रही और दादा खान को दक्कर दुनियों में वजह था बेमार कैसा बताए देनास सबब दावा मजबूर जनाखा लगेगी अल्लाह बचा जुल्म न दा पति वजह माते अल्लाह वही जना फसाद राखले दे पहुंचो कलम माते जना खलक जालिमान दाखलक नाकार अमाल किसी Allah wajibna fasad maroste di. Pada ucap malam dapat pada dunia kita khatul amal pada diri. Nanti dapat lagi faham Allah lagi amilu. Jadi musa ki baze saza dapat wajib dia beri. Nanti dapat Allah ujian juru jenakalan ujian. Nanti dapat tetapi dapat. Dalam tujuh ki, orang Allah tabidar syukur Allah tak bermani beri, nak karaman beri. Sekarang ini kalau tu nak sepeda orang tu nazar mereka dera berdunia, kerana kerawish, obor bas. Kalau cuma dia bagi urusi, Allah tak dolat khazani kurun. और जब बात है कि मस्जिद होते वो चिंता मुसलियत आ सकता है कौन का चिंता बिराड़ ना वो पते वो जब भी चिंता ना पर ना फिर भगवान हम तब प्रशांत का निजाम रवान के कल संधिया ले वो कल नहीं रहा अब तार चढ़ो बाहर दौड़ के रहा फिर अल्लाह ना काबिल शियो बस शियो या ना परवानी की आखिर कार अल्लाह क्या से अल्लाह क्या तबाह है क्या तो तबाह ना सब कुछ तब प्रशांति कुरैश मक्का सरब शुरू और तब प्रशांति रहत पे नंबर बतौर के अल्लाह मुदा फरमाए और ज़ाबिता दा बदे ज़ाबिता बाते मां कुल अमल करे दे और रहत पे नंबर दोस्त के संख्या दोस्त दी और नरमे भी दोस्त दी ये दरबार चियो सूरत में दी जो गौशी माता और वेब सूरत के लम्हा शुक्रिया करे ثم بدلنا या मन बदल गयो मकान सय्याते वजह सबने बाते अल हसनता खुशहाली या अल्लाह वो वजह सकते हैं खुशहाली का रोशनी अल्लाह को दर्दे हुए चिड़ियात सुना खलक को खुशहालियों की बने बदलों की फराखी की रोशनी وقالوا أولئك قد مس آباءنا الضراء والسراء جبشكار سيد الوازم المشرات مسيد المشرات الضراء تجيبنا وسهلين والسراء تروشانين tahu siapa yang mandi rasa kita tahu ngomong masyarakat kita bisa sendiri tak ada wajah nada jika dia pun Allah nak bermani Allah tak ikhtiar kiri
او موږ امتحان کې ځان کامیاب کړو الله تعالی شکریا ادا کړو دا دې وجه ده بلکې باندې الله نه ټول قابل شو واخذنا ومقتنا رسول والمؤمنين لرا ناسابا لا يشعرون او حال دا چې دې نه پوهېدل معلوم شو چې الله تعالی دا روشانه جمله کتاب وایا ته دا الله تعالی دې خوښي الله دې امتحان کوي چې دوست الله تعالی شکریا ادا کوي او نه ادا کوي سوچ الله تعالی شکریا ادا کوي الله یې تبا کوي سوچ دا نه وي یرا الله تعالی مال اموات راکړو دولت راکړو شادي راکړه او بس دا الله تعالی وخت والله نه قابل شي مطلب نه دی الله تعالی دې د پاره چې شکریا ادا کوي او نه ادا الله یې سوچ دا فهم خاوند دي دا پوره خاوند دي هغه چې الله څومره نعمتونه ورکړي نو هغه شکریا زیاته کوي هغه الله تعالی او څوک چې قمخلي هغه الله نه قابل شي د انسان اکثر طبیعت نه کوي دې د الله نه قابل کیږي چې الله یې فکر ان الانسان لا يطمع ان رآه استغنى انسان سرکشه کیږي الله کله چې دې وګړي دا چې دوه ورچا تاجر نشي دې سرکشي شروع سرکشي نه راوړي دا کومه کړو خلق دا دولت نومې پنځه او ډېر سرکشي شروع کړي او دا ورته یو شیخ کاږي آتا نه چلای امتحان الله یې دې ورته دې سره څومره الله تعالی نعمتونه زیاتوي څومره الله تعالی شکریا دې وکړي زیاتو وکړي هغه انسان کامیابی او چې دا الله د نعمتونو شکریا ادا کوي دا بنا کوي دا بنا کوي ولو أن أهل القرى أناوي شرب شكا تاكل ولا تنقل ولا الله تعالى نور كني بوكو لكن ذكر مخصوص آمنوا بي إيمان راوړې وتقوا وزان ساتلې د شرکنا فتحنا عليهم مخامخا من پرانستې په دې باندې برکات من السماء دروازه در برکتونو تمرنا والارض او دسمکینا دا دې چې مخکې وو راځي او سمیا او شعیب او ایمان راوړي دا په توحید باندې دا نه ساتلې وي د شي او په پیغمبر دعوت یې قبول کړي لدی بخیر شي بابا په دروازه د برکتونو د پرو د لاندې نه وروړي ایک پټه په بار کې د لوټې نه ځل په مکه د ټیم الله چې سره زوت دې سو د الله تعالی کې نو الله بداوي کوي دا چې الله کوي دنیا کې الله تعالی په تابعداري باندې د انسان جوړ کوي آخرت کې په تابعداري کوي انا پرونه نه کوي هود علیہ السلام دعوت قوم کو ورکو بتا خبر ہو یا قومي اے زما قوم استغفر ربکم اسبخنا وړه د خپل رب الله ته توبه واسه د خپل ناوړو او سنتو کوله او بیا الله تعالی ته پتا کېدار سره یو ماته او متان حسنا علاج المسلم الله تعالی خاصه فائدې درته او دا څنګه په دې چې د مقدر کې تر مرګ پورې بدلې علاج المسلم او یوتی کل ذی فضل فضل او رستو د مرګ الله تعالی هر خاوند د فضل ته نور فضیلت ورکړي دنیا د آخرت کامیابی مسلې کوي دنیا ډېر افراط چې دنیا ډېر افراط د دې لپاره الله تابعداري اختیار او آخرت تم کی توجه کما دا آخرت لپاره د کامیابی ذریعہ سره هغه د الله تابعداري او جهاد په کې
دیو جنا من غواړو چې دنیا کې د الله تعالی د تابعدارۍ جوړ وکړه انفرادي او اجتماعي او دا رنګه آخرت لپاره د الله د تابعدارۍ جوړ وکړه څومره چې نافرمانه کیږو دومره به په سختي څومره چې د الله تابعدار کیږو دومره به په ژوند کې اساني راځي دا د الله وعده ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا लेकिन दी दरवाजों पर जमा पैगंबर तब कौन तो चला हुआ माज़ाब और दी जमा पैगंबर दरवाजों पर ईमान रावड़े में और जाके साथ में वे दशरला और जमात ना फरमाने ना माँ बेरा हम दी खुदा से उन्हें दी दरवाजों पर जमा पैगंबर फाखरना उनपे माँ कान यक्सिबून वस्तुनि वल्मुगाती दरा फसबता आवाज़ चली कोलो तनाकार आवाज़ को नतीजे के अज़ाब में अफ़लम यरा अहलुल क़ुरा अय्यातियहुम और क्या मतलब पैदा है आया पामन की दीदा मौजूदा कजवाला लकन मुंदाज़ हो है पामन की दीदा बाई खेल और रुस्तम खेल और कादर खेल और शिकरी खेल और बरसात खेल और नूर खिलू और पामन की दीदा मौजूदा कर अल्लाह अल्लाह से आया बस पामन की दीदा मौजूदा कजवाला अय्यातियहुम वासुला तदीना चरा मशीदीता वासुला अज़ाब ज़रूदा बयातन तशबीह वहुनाइमो औहाता लिचदीबुली आया पामन की दीदा यानी नदी पामन के लिए मतलब यो कबीरा सतासुन पर पामन के लिए सतासुन अल्लाह ताबिदारी ने इख्तियार में और अल्लाह ना पामियानी और बालियान को सिरवानी है पतास को मजा प्रश मंगलम कुमलला परे इकोट पगार मंगलम पगल कुछ मंगलम को अल्लाह ना पामियानी बस ते शुरू करो उसके अल्लाह से न दरो वाले अल्लाह और मखलूक का कादा है पूरा करो अल्हम्दुलिल्लाह वाला तकादा है पूरा करो या अल्लाह ता खालिक या अल्लाह ता मालिक या अल्लाह ता हाकिम या अल्लाह ता राज़िक मेरे क्या से तकाज़े आला तकाज़े न पूरा या कला बुदुवर फास्ता इबादत करो फास्ता ताबेदारी करो फास्ता और तुम मनुष्य पर मुकाबला के बदले उचार न करो हमारा बड़े बोले वामन देखो saya cerita pasir awal. Allah bertabedah pasir awal cukup menakarkan pasir awal. Oke junda Allah dah munazat itu Allah dah babande kini. Dan ubagu sebzat kan syakinas disebut. Makhluk Khuda ka pejani. Sebab baat jadi sahab jadi hak ada. और मेंबर से एग्जाम लगने चाहिए चापा हुआ क्या दशा आप दाने चाहिए दखल में तो सर मुताले मिला के दखल को पता कर रिवाज है मुसलमानी जब दखल चुका अल्लाह वो पर बाबा कितना सुनते अमल शुरू के अमल पीछे वाला में बच गए सासन खतरा रश्मि उन्दे और अज़ान ना खबर ने और अज़ान दरबार निराशी उसान तेज तो ना लूँगी अब आते ना आलूवा और आया पामन की दीदा मौजूदा करवाला आया दिया मुंपा सुना चराबश दीना चराबश दीना अज़ान ज़रूरा सुहाग वक्त साथ वक्त वही जाम तौर खलक पाए की काबुल तरबूती और मकाबुल की अफश वो यला और हाथ दाने चली टूट गई दुनिया काबुल न गई शुगल गई तो दुनिया काबुल में सूखे तो इतना दुनिया दा जुल सदी
Lalu pada tamasyah, orang tamasyah pada ketika jadi cerita Yusuf itu apa? Dia kata Yusuf itu, orang tamasyah orang terpilih hati ini, dia kata dia hati. Asal pun dia tadi, asal pun dia sedih. Agaknya jalan dia dosa. Jalan tempat dia malu jalan tempat. Jalan tempat dia malu mengambil sesuatu. Asal pun. Surah Al Farmai, Mali Walid Dunia, Samauda Dunia Santako. Semua dunia mana nak bujung satu, semua dunia sana santako. Samauda Dunia besar pada sendiri nanti usai mana rawani orang ini lagi dalam lagi dalam terus. Leksurah hasil kopiah nanti ada orang mazhari. Tak kasih tu dunia nazam, orang dunia apa lagi? Semua dunia. Jadi tadi orang ni mau sebesar akhirat ni. Awak tadi orang tu tadi alam, awak tadi kasih dia alam. Pas orang tu nanti tu mau surat tu mau tu orang sikap dia tu Facebook tu mau WhatsApp tu mau pada kerja itu. Pas dah seliwannya selesai termakan mau pulang lagi. Asal zalim tu. Namun sepeda di orang dah sepeda di orang tu sepeda di kamar. Saat makan apa boleh jadi. Orang tamari usik berjadi. Awak kita pasal tamara sih pasal. Masyarakat. Pasar kita nasi pulau berdiri di tujuan sesama. Sepeda orang dia orang tu apa makan semua. Tak ada apa pasal. Pura terus mazul khabar, Tajul nasi tabakai, tajul cina nanti. Pasai tadi tadi nak kalau sabar kalau tu masih dimalukan. Ini susah. Kalau tu Allah kini kalimat yang Allah pada jalan tak itu Allah pada Allah disukai. Itu ramal ini kerja. Kata Arab walau bisa menjadi rasul. Jadi kamal orang amal berabar. Allah menjawab dengan pesan. Iman berawal. Wala bebiar berdakhil. Jika kata amal nama itu terlalu berdakhil. Tidak bersalah. Yesus perkara, fikir perkara. Orang suci fikir cerita benar suci. Tahu mana sih? Dapat Allah rahmat. Jika suci, kau sejalan Allah pasang, Allah pasang. Awalnya awalnya ayat yang pasang, alhamdulillah, afaniku makrullah. Ayat bapa kini dah kalaku makrullah Allah terbimbang, Allah terbimbang. Bapa kini, Allah berfungsi terbimbang, terbimbang. Falaya makrullah. Astaghfirullah kini namakan lana terbimbang lana illal qawm fasiqun. Maka hal saja tawanya ni. Suci tawa pelaruan rusak pada pelaruan tawaya pelaruan berbagai pelaruan. Ada Allah dapatkan Allah dan dia terbimbang sini paman kini. Momen paman kini. Momen apa Allah ni? Jasa nakar amal tu masih nak mengajar kami. Paman kini. Nah, paman kini cara tahu lagi. Apa tak berbagai pelajaran ini. Wabah sekna firman yang bin Nabi. Orang ini muka Isro ini Isro pelambar illa karena Allah maka menjadi muslim tidak lagi berbahasa bahasa Arab. Wallahi Muhammad baru sara lalu yang walau tidak para ceria juzul Allah taala bangga majiwa kada jika bimar sudah biar bas betul tu bas susah kita nak naik kita lagi nak nak ada boleh nanti jadi ini semua jujur kamu malata dalam lagi jujur lagi. Wachezaji wote kama makamatini
बस दर्शन के नास्ते पूर्ण रोज बसे बदला तर टीव्हीला नाचते अगे तक ये नाचते सबक कर शकते त्यादी कोणती किती सबक ना जमतो चुकतो ना संख्या पूर्ण दुनिया बोस बनेला वगैरे मागितले तुम्ही न बनेला तर आपण नाचतो अरे करुणा बनेला मागे नाचतो ना करते saya बताओ टकरा रखा है चिराता किताब itu kami jalla tajizu summa badalna makana sayyiatil hasana ya badalna fazayat sabqamati al hasanata farahi hatta awdat jalla ziyati nakal ziyati wa farahi nematuna ziyati وقالوا ويلي يا ويلي قد أصابنا الله بشكل سكين وذكر شراب الله سكين والسماء وشاني فأخذناه مقتلا وسجاره سكينا الناس seperti apa saya tadi syukurnya nada tahu zamannya orang cerdas nah seperti wajah tadi cerita nah seperti wajah tadi cerita Quran ya अपने शुक्रिया का माता निशी माता पिता से या जाजा वो ला यशुर वो हाता निची तकबीरी walau wala ahlul Quran cerita syaka la khai wala la qawla khai la azab sudah khai wala amaru di iman rawle wattaqaw wa zat dana farmanena la fatahna alaihim barakatin minas sama wa fatahna nasbihu wa ke darwaze na barakatu ka barana wala rizqina walakin kazzabu bi tawajjuh dengan Quran sehingga wa'atahum bima kanu yaksibun semoga pesementara menuju di pulau afahamina al-Qura ayat kesepakat kini dan kedua adalah wujudlah ayat yang terkena cerah bercerita bahasa serta bayangan nasyid wahai Tuhan dan ciri awamina al-Qura ayat kesepakat kini dan kedua adalah ayat yang cerah cerita bahasa serta Tuhan waktu saat Wahai lagu Allah dan ciri syurga dunia kami. Apa minggu makrabah ayam masbahan kini kalah terlibat lana kalau ayam makrabah masbahan kini terlibat lana kau fasiku agar ada kalah jangan tawannya ni. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار